Awang laipu hayang subscribers nomanda napmay salam chadam nang yalakpa hadaba channel hayang hadaba ala video kaya puna yapu awang chadam nang tenyo tumana chaya ana singa yalak chinase Kahtoknyu Ngaolan adam ya hakabenang parent etc de adam yut lane toidai bujing police lane yut lana phoyang ngonang se inang 21st October ni parent etc ki ranking hikai e timabu mabu parent de National Highway 129A में ता ngwan de chaluki pi ching area में atam yut lana e kare lakyang physically toidai bu ngoyang ki hakia ngobu ching parent etc chaluki police station में FIR launch ne mengang ki hakia launch ne mengang phe में police lane kada plea hadoba case में phobu ngalan moilan de chadam nang Dimapur ane chumuki dima में Pabalan min tunyang Adam Karlane business dwelling bulan tang payang in sayang kempu chiang me NNCN niki khonglane officially imana hadokia ngin sailak chine ngalan phapu yenang taukai auhin nyulom palome hakia ngin sayang hayang iman min myang tame kiam yang ngoya boy iman tau koma action yalak se ibu hayang public nyuhalan do hakia baiwande to hinan me Ijima sengengen me jamai phongbo ye phalak chine ibu ngalan molande charamnang Manipur Myanmar kadalam maithelana ang atobu nokmabu tohinan ku bujine phoyang ngonang seinang Manipur mebu Moretown me mani hanyuni maithelana ang atobu noklan mebu Myanmar kadalam tohinan ku taubu chine adama tudiling subu Manipur police commando lane Kadalim phoyang kise inang emanyang me kubu tuhenan taubua household items hayang power generator cha taubu ngaulan molande chadam nang Israel Hamas wiok sabchi me sausia ngopu kadalande India sokaria chamai pongbu phayang ki anyane Gaza ma ngopu Palestine kadalande India sokaria chamai pongbu phayang ki India Air Force C-17 flight kaya tawai muli hayang alau tuhenan 6.5 ton ngoye Kiyang Al-Adri Airport ichim mengopu ngoylak chine tayang ngopu ngalan moilanda chadam nang United States of America Iran hayang Iran phaibu elites landa Israel hayang Hamas wihok sabchu da power allow hokhai wibu ngaitama yamai lak se yang US lana Iran da warning phabu ngoyang ki US mebu officer asangni State Secretary Anthony Blinken hayang Defense Secretary Lloyd Austin ye Iran de hayang Iran phaibu elites lande yesigama alau khong lande Israel hayang Hamas wihok the power juhuan amyang ngaidam bune myangama action yalakse yangki US lane Eastern Mediterranean yi khaude iman sipai lan sonyang ngona hado sipai lande Iran lane yesigama alau khong lane attack ne myanglak ki ngonang ki se inang hakie Tunyang linga yawang lak chinase Secretary of State Anthony Blinken kaya warning phabu yangki ane Defense Secretary Lloyd Austin Israel hayang Hamas wihok the power country yisikama alau khunglane emana sonbu sipai lande attack na myangama emano hango ningnaibu yenangbe action yalakse Defense Secretary Lloyd Austin ibu ngalan moilande chadam nang Hake Kahtoknyu juhewana semyang se yeta lak chinase moilana yopu majamha teni bu ngalan halan masona laibu moilande menyong phana